Bazalwane, ngingumuntu lo observant nangihamba as a prophet of God who walks in Zoe. Now kunana inkinga lesinayo bazalwane yana licala nale rape. Ngicela lokho ukuthi umthetho sewuke uphakame ulibukete lelicala leli le rape. Ngoba ungathi le rape sekwaba iweapon lesetshenziswa abantu besifazane njalo nje angaba i-reject angafika la khona lo luthando lebe balisherisha nalo partner wakhe laliphola khona lo mfati bese uyajika segwicici yena sewureshiwe sewudlwenguliwe seyirape lento leyo bathandekayo sicela lokuthi lo mthetho ake sewuguquke sewubabophe labantu besifazane ngoba angeke umuntu uthi ukurepile kani solo niyahlala nesinyeni emahlandla 10 15 wemahlandla sola lele 21 ihlandla sodombopha seyirape besolo ungambophi ngani onke lamahlandla lamanye nangabe lebe solo akuhlala ngawe esinyeni enye umuntu emanzini. Now bazalwane kuyakhomba ke lokho ukuthi akusirape lento leyo. Ngiyacela lokuthi nalama manje nemaphoyisa nabo nemajaji angendiwa tiyinga ngulabantu besifazane. Listen to me very careful. Gijima uye lapha eBhayibhelini sithola umfati lapho umka Photifa le make wemba bonke labantu abakhuluma indaba te rape. Lo mfati lona nguye iBhayibheli lisitshela straight emehlweni ukuthi wasukela Josepha wamhawukela ngoba libhojongwa namuhle wafuna kumlala Josepha wala wazi wabaleka washiya ijazi lakhe wathi esuka lo mfati wavula licala wathi Josepha nguye lebekafuna urepa yena waboshwa wadonsa ejele. Now labantu ke labanjengemka Photifa solo bakhona nalamhla ingako ngithi bafati nangithi ngishada inhlolo ngibuka ezulwini angibaboni bangena abafati ezulwini ngalomkhuba wabo lombi kanjena wekuthi bathi awuthandzana nemadoda kuhlalwa nesinyeni kuhlala nesinyeni kuthi gwicici sekuvela ligama le rape kanti besoloko enjoyana lapha kumnanzi siyababona thina lamasontweni lokuthandzana lokhu kugane labo pastor lapha emva lokusidvalele kusibukele phasi sekushaya masimba ngetandla ngekudvala ngoba kugane labo papa labo pastor athi angasuka pastor akukhafule angasakunaki ngoba phela ichapisi vele nasiphelelwe ngishukela uthi phi uyikhafule nasakukhafula papa sekatfolele okunye lokungqulu ngconywana segicici seyirape bekakurapa papa kodwa besolo sibona thine lapha usidvalele ushaya masimba ngetandla. Listen to me very careful. Ngisinalo mbuto nje ukuthi kahle kahle le rape icalaphi kusuka abantu la eMzansi la siphila khona la left and right nje imomo sidibekwe ebaleni lapha istrati ngestrati khona ngelikhona bantu ungena eShoprite ungena kuphi bantu bakungcunza ngemomo ibekwa ebaleni le momo. Umbuto uthi yini kani lenhloso yalokubeka le momo ebaleni akusiko yini kona lokuthi vele ufuna indvozi ihlale esinyeni angithi impahla ngathi idekwa nje dithengiswa dibekwa emashelfeni tilengiswa lapha kumahenga tisuke tendela ukuthi abantu batibone sikhona batho tithenga netimoto nathi bekwe emagaraji nje tihelisiwe lapha tisuke ti-advertise laba ke betimomo labamba basingcunza ngetimomo uthi usebhasini uhashwa imomo ungena isitolo ubhekale uhashwa imomo dani letimomo bahamba ngetimomo ebaleni sibona ema-size ngema-size lapha bo small bo extra small medium large jumbo onke lama-size etimomo siyawabona thine nje sesisitwa kulokuthi thine boZoe sesafelwa nangile mizwa asenandzaba sesiyabuka nje sinyimbi sincife asenandzaba sesimane sibuke nje siheletele okay ilarge leya small nyana big extra small kodwa ke the main point ithi size sibona lama-sizes nje aletimomo nathi bekwelani vele ebaleni akusiko yini lokumanipulate lamadoda manje seyivelaphi kani le rape ngoba phela vele uma ngabe nihambisa le momo ebaleni inhloso bekunginkolo ukuthi ufuna le ndoda ikulale seyikulele ke ihlele esinyeni seyivelaphi ke irape lapho ngoba uhambelani kani vele wena ngcono yini lenhloso naloko ukuthi kutawusuka umuntu le emhobodleni le kumahwalala le wawalala le kanduna 19 akuvakashela afike endlini yakho abhushude agicike embhedeni wakho emashidini ashaye mangekana tsangalade usuke
ke wena kuvuka umthondo uhlale esinyeni gwicici lo muntu sothi somrephini kanti le rape isukaphi ugibele ngemali yakhe bekayapi kanti bekaletheni lapha kahle kahle makagibela ashintshelele emateksi adala kuwe endlini bekasuto wendani vele kahle kahle nawo ke lo mbuto lo munye uyakwati ukuthi uyindvodza mhlawumbe unemfati wakho nize niyaplanisana akekho make lamuhla naye okay guys nambatala beko siyaplana niyaplanisana niyabonana nihlala nesinyene niyaplanisana angabo lunch tonke lento leto solo kuyathi uve kuthiwa indvodza ina 50 years kwicici irape umlona 25 years ivela play rape akushiyo phela irape leyo ngoba labantu besolo baplanisana kanye kwento bathiphana batshelana ukuthi umfati akekho kuvuliwe robot namhla water naye akutshele hey batali bamabekho noma ke hey namhla ngiright ngedwane or whatsoever have time seyivelaphi le rape ngoba phela solo niyaplanisana solo niyenda ngaloko ukuthi nje lomnye sowushiphile kulalo lomnye lomnyaka samfuni segwicici seyirape lento leyo no singemadoda sithi 4 cent kulento leyo sesidiniwe sesiyenyanya sesiyanyakuleka asiyifunjele into ukuthi uthiwa rape yani akusi rape leyo asekuboshwe labantu besifazane ngeke umuntu akuthunzele emahlandla la ngetulu wa30 sola umbophi soyaqhamuka after 6 months urepile urepe njani lo mloyo besolo akuthunzela uthuleleni hayi so sithi thine lo mthetho awuguqule awukhumbula umthetho ukuthi bakhona phela vele abantu labanjengabo kaPhotifa labasebenzisa ikulalana njenge weapon yokudestroya emadodza ngiloko nje sifuna ukukhanyisa sicacise namhla sesidiniwe abantu besifazane siyathi ukuthi abantu besifazane abanenhlitiyo leti lukhuni vele tasathane abayezulwini kodwa ke umthetho awusibonele kulapho kule issue leyo siyayinyanya nje thine ukuthi kutabane emadodza nje lathi awudonsa nje adonse estoksini adonse ejele adonse lelite beba enjoyana labantu laba beba enjoyana akusho lutho lokuthi hey indvodza ina 60 years iTanzania emlona 25 years baganene labantu irape mbamba ngilokuthi nangumuntu wehle ekhumbini ebhasini ebusuku ishumi lamathambo ubanjwa indvodza imati imkhokhela umukwa noma sibhama irape ke le labe kuvumelana ukuthi sitawulalana akusi rape lento leyo sivumelwane lo nilelene kahle nje lapho akuboshwe lo muntu wesifazane lo tawubese sokuchama sothi rape so usebenzisa igama le rape kululata le ndvodza le engasamfuni phela ikufuni le ndvodza ngoba mhlambe ithole ukuthi etanda takhe atikho womi kahle seyitholela abanye labawomi inkosi emsibusise amen.